Nakon logovanja u admin panel, klikom na Vidi shop pristupate vašoj prodavnici. S obzirom na to da ste već ulogovani u admin panel, na vrhu strane vidi se meni sa sledećim karticama. Artikli, sačuvaj izmene, admin panel i odjavi se. Kartica Artikli je namenjena za pregled i bržu administraciju vaših proizvoda, a bez ulaska u admin panel. Kartica Sačuvaj izmene služi da se upamte izmene. Kartica Admin panel služi da se vratimo u admin panel. Klikom na Artikli otvara se prozor za pregled i ažuriranje artikala. Na vrhu prozora vidimo informacije o ukupnom broju artikala u prodavnici, polje za pretragu po nazivu artikla, kao i dugme Dodaj novi artikal. Red opcije ispod služi za sortiranje i izdvajanje artikala u listi. Opcija Grupe služi za listanje artikala iz određene grupe. Opcija Na webu služi za pregled artikala koji su vidljivi ili ne u vašoj prodavnici. Opcija Akcija prikazuje ili ne prikazuje artikle koji su na akciji. Opcijom Slike proveravate kojim artiklima jeste ili nije dodeljena slika. Opcija Opis prikazuje kojim artiklima jeste ili nije dodeljen opis. Opcija Komande izvršava komande nad odabranim artiklima u listi. I to stavi na web, stavlja artikle u prodavnicu, skini sa weba, skida artikle iz prodavnice, opcija Stavi na akciju, stavlja artikle na akciju, skini sa akcije, skida artikle sa akcije i obriši, briše sve odabrane artikle u listi. Kvadratić za obeležavanje služi da označite sve artikle u listi i primenite neku od komandi. Unos novog artikla se vrši klikom na dugme Dodaj novi artikal. U polje Naziv na webu unosite naziv artikla. U naredno polje SKU dodajte vašu šifru artikla ukoliko želite. Potom, iz padajućeg menija birate grupu kojoj artikal pripada. Ukoliko ne postoji, grupu možete formirati direktno iz ovog polja tako što unesete ime nove grupe. Stanje artikla služi da se umesto dodavanja artikla u korpu prikaže odgovarajuća poruka. Ovo je zgodno ukoliko trenutno nemate artikal na stanju, a ubrzo ćete ga nabaviti. Stanje artikla takođe možete direktno uneti u polje ukoliko ne postoji odgovarajuće. Na webu, kako mu samo ime kaže, služi da vaš artikal bude vidljiv u prodavnici. Ako u opciji Akcija izaberete Da, pojavljuju se datumska polja za unos dužine trajanja akcije. Ukoliko popunite trajanje akcije, nakon isteka datuma artikal se automatski skida sa akcije. U polje Web cena unosite prodajnu cenu vašeg artikla. Ukoliko ste odabrali da je artikal na akciji, unosite i cenu u polje Akcijska cena koja će biti vidljiva zajedno sa web cenom i bit će iskazan popust. Ukoliko pratite lager, u polje Količina unosite broj artikala koje imate na stanju. Nakon naručivanja i realizacije narudžbine, količina se smanjuje za naručeni broj komada. Slike se dodaju klikom na dugme Dodaj sliku. Pronalazite sliku na svom računaru i učitavate je. U tekst editor unosite opis artikla. Klikom na dugme Sačuvaj pamti se sav uneti sadržaj o artiklu.
Dugme obriši artikl briše artikl i sve informacije, uključujući i slike. Detaljnija izmena vodi na deo admin panela u kome možete detaljno menjati artikl kao što je opisano u videu Uputstvo za unos artikla. Vidi artikl vodi na prikaz artikla u prodavnici.